thi trin thla August nikhat sang ni som ni paruk kan lo thleng vele tareng maya chibai kan han buk chuwa tunruma hian ni danga kan puan ang tho Middle East lambuena te Russia Ukraine lambuena tharte tin chu mai ba ka hei Morocco le Spain laman buai meka ram ria ral tlan chung changa buaina lian tak heram pani hian an nei ani tuna hian mi som thum chuang zet he buaina hian an thi to le nga la chung te chu atlang pui thuak thuak kan han lor le don ani ha chip chiar tu ka puan hi ani nom ve thei na chin hi oma chu wangin kan hre tur chin tlang pui thuak thuak te kan han tiri le anga o Gulf bial buaina hian han lut le pop mayang US Israel Iran helai ram bial tuna hianin enge borok lian tak om turang hianan lang chawa US Iran inkara in beina han chol san de tani la ya ral thuam hmanga in chan ton na lo om le chumi phubala na kal chho zelte ani Iran in Hormuz Strait along kal an be kha US on chang le tin khatiang khan hei vo in thleng hian thom anom chhole mek ene ni zan lampo khan mun thren khata chuan ron beina te han thleng le ania chuti lai chuan hei US Israel chuanin Iran laka be pui thlak na kaldun pui an tumem ni chutiang tur chuan ro man na lian tak a om ti chu media lian te puan ani mania Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu White House a lenga Trump nen anin koma anin kom nu khan an thu chua le an thu rel kim chang puan ni lo ma sela Iran hian ral thuam lo om anei tur ani lo anei thiang lo ani ti kha an statement zinga chuan alanga nia kha Iran chuan a hongang maya kan puan ta gang khan Jordan a US base be puan thla group maya surprise attack anei ti hialin media than kha chuan an soi ani achan chu in be na kha an to play log zok ani level kha khami chung kha Netanyahu kha US sa azina Iran chuan in an be le thut mai ni chutiang chu Jordan a khan US in do thlona F-35 pathum lai kan kap chhia ani ti in Iran khan thu chuan siam hialani kha ama ero chu hi thu dikani lo ani ti in US laman tang ve thunga angpo ni se thu chiang jok na kina alaron langmei tura te po han ngai ta ila kha ania khami phubalak nan khan US chuan na tak mai in Iran a be pu thlak le to chumi nuwa chuan hei tuna hianin Netanyahu US zin zo nu hian enge plan lian tak an nei ta em ni White House a khan Trump le Netanyahu khan hemi chungchang hi an soidun em niang ti chu media hu rin dan ani boka an thu soi kim chang kha puan chuan ni lo ma sela tuna hian US le Israel chuan Iran laka joint strike lian tham ta ka kalpui an tum ni na langa chu tunkar to pa emo hi chuan a thleng mai thei ti media lian deuh song te hian an ron tar lang ani tuntum buena hi chuan in Iran hian Israel hi an bei tel talawa chungani wang chuan Israel point he US Iran buena hian inrol na engma an nei talo an niam ama ero chu Israel hi chuan Iran a hian malak na kalpui hi chak ethet reng ni na langa kan mission kan la ti hlotling zo lo ani ti tur Iran a hian kan la nei ni ti chu Israel Prime Minister soidan ani fo ani hei nuclear al thuam chung changa buaina hi engtika tak to pangmo Iran hian nei atum ru ve burum mai sia US Iran le ram thren khat chuan Iran ina nuclear al thuam nei hi ahim lo ti hria in an do dal ngat bokania chu thilom dan ani hamaro chu ti hian an kal sawanga Iran hian nuclear al thuam hi chu ala nei tho hi keini chuan kan han ring ve ngota tu chu nge in ngei ve dan le North Korea lampo kha US khan an hrek ka sarkar dam taken an hrek chung khan anan kala nuclear al thuam an ron nei nol mai ni achan chu puitu hi anom zela North Korea te po China Russia nena thodun na thatak nei an nia khatiang khan anni North Korea elpui Russia China te October US lampang an han ni ve boka chu US lam le khotlangram thren khathian nuclear al thuam an nei tur hi do dal viau ma sela anel puiram Russia China te po hian nuclear al thuam nei lo tura an du North Korea te an tho pui ve boxi chu tiang vel chu ania Iran lampo hi US Israel mai ba ka sarkar tam takin nuclear al thuam nei lo turin an duwa
mi hlo om kuta ral thuam hlo oma lu hi khovel ta na him lo ani ti chu an changchoi ani amma ero chu ti hian han ngei to taila hei kum som ni som thum don chu Iran hian ma ala to a atran ti ra sang le som pasaria Joe Biden a hun ma Obama hun lai dei to khan mala kania Obama hun lai dei to khanin Iran nuclear deal kha kalpui ania Security Council member le ram then khatten an vain ram som panga khanin kha Iran nuclear deal khan mingan zia kania khata khan Iran chuan amonom zong chawi industry lam hoi chawin nuclear thachakna amang turani ti khani chutenga man dono wangin ranpuina po khatam takan perenga amma ero chu khatiang khan Iran kha kal ta holo maya nuclear ral thuam nei tumani ti chu Israel in atran tira tanga mudan sa khania chu Donald Trump aron president chawa khan Iran che dan chu nuclear nei tuma malak na nge ani tite an enrich uranium an thlit fim te po civil mamo atana nuclear thachakna antin tu ai sang de in Iran hian ma ala ti an mu chua ka ne kha an industry le monam zong atana enrich uranium hi 3% borvel chau purify anga ya maro su Iran hian 60% apel chauti ani thin kha 60% apel chaude ni chuan nuclear ral thuam bom hlo om nei tum ngei ti kha thil chiang takani chu wangin Donald Trump khan deal kha chuasana a hrek zui ngal boka a Trump masa khan khatiang kha thil thlen dan ani tin tun ma tang to in Iran nuclear scientist te hian tual thi zo renga Iran ram chung mai ni lo ram po na te mak tak mai in beina an to ka thren khat chu mani in ti hlumang dewalang te pon ni Iran hi chuan Israel tia an nga ya an pu de uthin boka ama ro chu fin fiana eng ma kha mu lei thei ani ngai lovani khatiang kha nia nuclear scientist paruk ngot Iran hian tuna hian a chan der to a hi Iran nuclear nei du lo tu te thil ti ani mayangem ti chu mitam zok ngai dan ani tin chu mai ba ka nuclear facility chunga centrifuge khol te po drone manga bom chia ta lo ni fo to a Iran Israel US helai boina lian tak a chu ma po khan an nuclear facility chu drone manga be thut te an ni a atiang khan nuclear Iran in anei lo na turin tuema chuan ma an la ni ti kha an soidan thin ani chutiang chuan hei indona hial te an chua pha ani ani kumlama ni som pani zet Israel le Iran in kar indona kha chuaka 60% apel chawa nuclear weapon red level akai chho mai dona alana wang khan IAEA International Atomic Energy Agency ten Iran hian nuclear ral thuam nei tum nge ni 60% enriched uranium level hi apel to ni ti an soi nu khan Israel khan Iran an lu chil pop maya indo thlona rual mangin an be pop mai ni kha ti khan Iran an chang le ve ngal ni som pani zet kha indo na khana o nge a US aron in rol boka fighter aircraft te mai ba ka bomber rolte B2 bomber mangin Iran nuclear facility poimo tak pathum GBU-57 massive ordnance penetrator mangkhani kumlam khan US khan abom sak nge a chutiang chu ania nuclear ral thuma nei lo na tur hi chuanin Trump le Netanyahu hian man la na savia bani chutiang chuan an kal chawania hei tuna hian Iran chuanin enriched uranium kg jali borvel alal da tha stockpile alana yani ti chu mitam tak ngai dan le rin dan te pon nia chung a stockpile te chu khoya nge dang ti hi chiang taka media lama puan chuan lo ma sela mitam zo kena an rin dan chuan hei Pixkashi mountain noya nuclear facility a hin Iran hena da nge an ring ani helai mun hi Donald Trump chon na takin be ani lawang te soi thei lawani tin mani kana soya Iran han ngongola chua chun jom zela ni chuan Pixkashi tlang noya tanel khong takan siama helai mun nuclear facility hi an bom dar vek don thu kha soi ani engponi se Iran hian deal kalpui dong takenan in soi thina ti hian in do US chon an cholsan leilok thina anan kaldon taka angai te boka Iran chulut le thina chuteng chuan Hormuz Strait lampo an thuna ina an ram chung tuipui ani wangin longkal engpo helai maritime traffic hian thunun turani thu Iran lam chuan an soile fo ani MOU Switzerland an sign nu khan an sign anga tilhotling tura an malak tikha anga ya maro chu MOU tilhotling tura malak na kha achak tak thei lova an thu nga ya bok Iran khan lu le thin wang ani ber maya chu wangin he boina hi chingfel tur hian malak na achak
tak tak theilo ani Trump po hina bei ve viau to a ral thuam maka blut na sa viau to US pai po than hem tak an thi pha to ni hi chuti chung chuan Iran chu la tlom lo Israel beya te an vo khur maya US yan kan hun ma aron be le ni chuan Israel Tel Aviv kan kap tong an ti hmia mai chuwangin US yan akol tok lekin Iran hi a bem ni ti chu ngai danom thei pakhat ani boka hetiang khopa super power le khovela ral thuam nei thaber anga soi thin US le voi duai lo le kumtam tak indona ton thret lo nei to Israelina Iran an han nuai kara po hian Iran chu ala zam lo viau tho ani hi Trump hian ti vak ngai na hrelo em ni ti chu zona ani boka kan soi fo ang khan helai Kharak Island te hi chu han lu chua in han bei tatak tak se oil za somret zet Iran in rampona an thon lu song bol na mun Kharak Island hi US force te hian an la ani ngat ero chuanin omzia nei viau turang ai ani a Iran tan hian malak a harsat pha sot rin ani alo thailo ve boka rampona oil an thon chu mang hian Iran hi anin ngana pakhat ania chutianga ni economy kong puidan cha sakemo an thla le sakani chuan asi paite aral thuam te che tir hlei thei lo thuai don tina ani amma ero chu risk sang tak Trump po hina la ka ngai ve hrim boka kan lo pon thin tawang khanin hei Kharak Island bi ka hianin air defense Iran in an nei that ber te bun ania radar system tenan chutiang chuanin mel ma intika ngen ron lu don helai mun la tur hin intika nge US Israel hian ron che thut don ti te chutiang ani wang chuanin Iran po hian bot seina kalpui tluk reng ani US hian lu chilta sela US sipai thanem tak an thi tel ve ngei don nge ni hei hi chuwangin nunna chan lawin he Kharak Island hi lak thei ani don lowani sipai mun ringot beita sela ti kha ania amai ro chu Trump hian helai Kharak Island a Iran oil facility te bom dar chiam adu lo mai thei expert te soidan chona chan chu helai oil tam turu lutuk Iran in na za asom ko borvel zet rampona an thon chu asong bol na mun ani awang hianin khovel economy a har satna lian tak he Kharak Island hi akang ani chuan a thleng thei don niangai ani oil lama a khovelin har satna to pha thei chu ania risk kha kongrang sangin la ka ngai don ti na ni ber chu engponi se US force te hi chu anin ral ring viau maya 82nd Airborne Division te 11 Marine le 13 Marine Expeditionary Unit rolte helairam biala hian om vek to ni kha February thla in dawa chhuala khan in Japan Okinawa kherkara tanga US base atangte heta munrang an base atangte pon an han in pot kho ma special force rolte kha 82nd Airborne Division te po helai mun hi tuna hin thleng to in 11 le 13 Marine Expeditionary Unit te po helai mun a hin an thleng to Middle East a hian thupek nga ken an omti te news ten khaten an puang nge ani engponi se US hian ground force te Iran ram chunga lu tur hian wrist alanga mangem wrist alata sela an sipai tha tam takin nun an chan ngei don ani thutianga ni lo chuanin a nuclear hantila nuclear hi chin in ren taila strategic nuclear o machu chu khopui lian tak ti chimit vek thei nuclear bomb ti mi zawina kan ril ro lo om hal khovel chiat na ang hiala kan ril ro lo om chutiang thok thei chu strategic nuclear ral thuam te hi anni tin nuclear te na wo om le a chu leinhoi mun han khor chiat nan te khopui te naw han ti chimit nan te chu tactical nuclear warhead om boka chutiang chuan chin hia then taila strategic zok hi chuan manglo tur a han ngai min me taila tactical nuclear warhead zok hi an mang don ani chuan an manarin oma he po hi thokna viau don ani sanga zugwa somli la panga indo pui panhi na top na US na Japan kho pui panhi Nagasaki le Hiroshima abuman thak kha kiloton somni pakhat le kiloton som panga arit tan dia Fatman alian zo ka kiloton somni pakhat ni little boy an ti te zo kha kiloton som panga aritani maro chuan puak ta a angong turu zia kha Google a kan han type ta la Hiroshima bom tin han type top la image a kan han da ta la a tho dan ra phlak tak kha arun lang ngei dona khopui kha achimit asom veke moti mai tur khop khana ra phlak ani chu kiloton somni pakhatania tactical nuclear warhead te hi kiloton zate kiloton somnga te chutiang te chun ni hol hlomani
chuwangin kiloton somni pakhat borvelin khopui pakhat at suat rem thei ni chuan kiloton sa borvel kiloton somnga tho dan tur chu ra phlak tur takani dona hetiang thlak tur hianin tunma chuanin mithlona lian tak tak atangin an thlaka hei hi aris asang em maya Hiroshima le Nagasaki US ina bom atom bom an thlak po kha thlona lian atanga thlaka nia pilot te tan khana hlo em mani thi theina chance kha parcent sang takani anan thlak chia khan achak thayang bera in hera an thlo ngal wang angaya an thlo kir ngal wang angai ni apuak khami wave duru lutuk ra phlak lutuk khan aron nuai tel ve thaya chuwangin a himlo em mani hengani wanghen tunang lai hi chuanin thona lian tak tak atanga nuclear emo bom chak tak thlak hi a himlo tian hriata wangin missile mora man thei tur hi an war viau to a missile antinan ballistic missile mora te nuclear warhead vo thei te ni do vek to ni chung te chu a mang tu tan chuna him viau thunga heta km singte la tangin an kap thei to a km singte la tangin an kapa an thlong wanga ballistic missile force te phei chu air defense narana dan thei ni lova khita leitom tu borok chunglama tanga chowa leihip na nena changduna leilama ron wingthla phei chu air defense ma hian dang theilo an ti topani chutiang khopa chak chuanin lei aron supuak dona chuanin khopui pakhat te chu ti chimit vek thei ani don ani tactical warhead big kan soi ani chutiang chu US yana mangdu kherangam ti te halani zelani Iran hi chutlom thak tur chuan Kharak Island laka ground force tena chakna nena an chananga idona chu mai ba ka chutianga US yana tilawani point tactical nuclear warhead hi Tehran lama te han puatir mai selang chuanin Iran chuan plom hal ngei turanga yani maro chu min wai tel khan thingal don tina hani bera chu ara phlau viau dona indona lian zok akang kai lawang ti soi thei ani don ho lo ani Iran hian mani mayan ni don lo Islamic force Islamang zong te panon tang khom lawang ti soi thei lawa heta a thopui helpol tam taka nei boka Houthi te pei hi chuanin ballistic missile hin lo nga ve vio maya missile te drone te pei chu nga takan ni ako to patangin an theina zong nen anon cha chuak ve ngei dona tin Hezbollah te poi Israel nen nikum masa tangkhan lawin nuai to ni ma sela ral tuam tam tak Israel hena ti chet sak to na chungin tuna hian leinoi mun ma bangkara ral tuam tam tak Hezbollah te po hinan lada ngei rin an stockpile hi engamaza chu lom ve ngei rin an chu wangin Hezbollah te poin an theina zong nen man run la don tina hania heta Iraq lama PMF fantia Iran nena inzom helpol chak tak anom boka chung ho po chuan an theina zong nen an aral thuam stock sa zong nen an ron thok chuak bur don tina ani heta Iran thopui ngat tak Russia lo boka China lo boka chung thleng te chuan kang kai ngei turanga yani chute ngami no etel thina tactical nuclear warhead US in athla kani ngat chuan ti te chung zong chu ngai tu kim vek angaya chuwangin Donald Trump atan po hian Iran han ne tur hian ris asang takla ka ngai ve tho ti kha ani chunia in biak reman tum ram na chan last warning ti po hi voi doi lo sei to ni chu ania a cheber donin khovelin do pui po kangkai lawang ti soi theilo khopin ris se sang ania tuna hian US le Israel chuan Iran laka malak na lian zok kalpuyan tum ruwa manna a omme kani ti chu media lian te puan dana nia tunkar chung hian chu athlenan ring he bokani engponi sela chanchin hi kan nga chang zelanga boina aso sang zel ni te ponan langa he mania Houthi ten ron chachiam maya Saudi lama be puan thlaka Red Sea longchol mun khopui lama Aramco ho Saudi company lianina oil mun ma an nei te Houthi te hian ron be deuh pop maya Saudi an lung oil o viau maya Houthi ho mun ma le an longchol mun poimo tak mai hodai da pot te pon han bomal ve boka chutiang chuan malakna hi azau chho zel ni nar hriatani heta Iraq lama Saudi le US be pui thlakna po khan mi som ni chuang darkar somsari pani kal ta chung khan an thi nge boka chung te chu thil thleng mek te halani pon tur hi chu om viau zela hi US indo thlona F-35B hi atla a che sol etlet maya F-35 hi US na chuang viawa khowel indo thlona 5th generation fighter a chuna traver polanga soi thina nia a thian ramte lo chu US na leitir lo ti te ni kha amma ero chu che sol ve fo mai hei tuna po hin California F-35B hi atla le a pilot ero a him lo thung chungte chu thilom dan chungte chu
US military news a chuna langsar pol te pon ni meka tin Spain le Morocco boina kha ala lian chho zel mai hei tuna he thu kan bo selai thleng hi chuanin Morocco atanga ral tlan turulu tuk mai ron lut te heta suita antia siuta antia Spain khopuya hianin an lut khom na samaya boina lian takhia chuak ani ber mai tuna hian mi somnga pasari zet migrant hi thianom tonia soi ani ramria anin nor na sama hi tuipui kamate thalaga kan huang hianin mi somnga pasari zet hi anom tonia soi ani hengte po hi nakina chiang zokin aran paliau leo te pon hanti chhuat te po tum taila soitur tam via mai Russia Ukraine lama borok tharom boka he hi chu puang hri to lo mai la nakina thu chiang zok nen kanun let le huna tarlan te pokan tum le donia khati china khan tun tum chu kan du tok photang ngai thatu te milong ai thlak saka mino thlir saka lom thu kanan soinona ai ogas thla kan han chuang kai tran ania ogas la hian in active zok le mumal zok in news te le kim chang zok te po han ti chhuat te po kan han tum chawanga tiang chuanin malak na thar te po kalpui tum taila tho me khati china khan kan han du tok photang ngai thatu zong zong te mangtha choi tui mut tui vekule